Sawubona sihlobo sami sakavuka uhle, sawubona ekhunjuliwe. Ngicela kuvele ngingene endzabeni yelusuku. Davide uyakhumbula wagcina asesihlalweni. uNkulunkulu waze wenta sifungo wathi indonga yebukhosi ayisoze yasuka esitukulaneni sakhe. Kepha Davide maye tindvo Nkosi yami beticangene. Kumbe ngidake nguhlephulele kucangana kwato. Kwanyalo ake ngikukhombise nje letindvo lebeticangene empilweni yaDavide. Kwekucala sikuthola encwadzini yetihlabelelo 27 verse 10 uthi noma babe namake bangilahlile kodwa wena simakathe utangemukela ungigcine. Kusho ukuthi Davide akayitholanga indlela leyebukhosini ngamake nababe wakhe ngoba bebamlahlile. Utawukhumbula nangesikhathi ayawugcotshwa. Babe wakhe Davide weta nabomnakabo labangu-7. Waze wabuta umprofeti ukuthi ngabe sengibo bonke yini laba. Waphendula Jese babe wakhe. Wathi hayi kukhona lomunye fane weluse timvu akambitanga nangeligama lakhe. Ngazi ukuthi unemahlonyana ngaye. Davide akayitholanga indlela ngekuthi bekangilothandzekako ekhaya. Kepha he was a reject. Kwesibili, incwadi yesihlabelelo 69 verse 8 uthi sengingumfokati emkhatsini wabomnakethu. Ngingumchamuki nakubantwana bakethu. Davide akayitholanga indlela leya ebukhosini ngabomnakabo. Eliab uyawukhumbula wathi uyaphapha timvu letimbalwa utishiye nabani. Azange umnakabo athi enkosini Sawule, leli jaha leli lisihlabani. Kumbe lingasisita. Sandla semnakabo asizange samethula. Ngetulu kwaloko lengicela ukunake ngaDavide ukuthi noma beka wabulala emabheri nemabhubesi akazange abelichawe ngekuthi abulale bomnakabo. Noma athi la sengingumfokati emkhatsini wabomnakethu bamthatha njenge-stranger bomnakabo. Kepha kude ilanga la asebenzisa sipho sakhe khona kubulala bakubo. Pho yini leyamsita Davide waze wayawufika esihlalweni na? Utawukhumbula ukuthi ngishito ukuthi bekangilothume kako. Nangu mangabe uke waphila kumbe weva noma wabona noma kwenteka kuwe. Mangabe kwenteka kuwe kanti ke futhi ucole mangabe kuthiwa kumbe wakwenda kulabanye. Kuye kuthi mangabe umntwana kumbe angasiwa kuleli khaya bese kuba nebantwana bakuleli khaya kuba nguwele kungathi usebenza kakhulu naye kumbe asebenze vele kakhulu ahlalisela labanye phasi azama ukutingcengela kuthi naye emukeleke. NakuDavide bekunjalo. Makuthiwa kunemabhubesi kepha timvu kufuna tiyokudla bekuthiwa akuhambe Davide lalabanye hayi base bancane batawulimala. Mangabe kuthiwa kunabotshizi netinkwa lekufuna tethwalwe kwethweswa Davide kuthiwa lalabanye ngeke bakhone akuthwale nangilobulala emabheri nemabhubesi. Nango-ke Davide makafika livi lenkosi lisitshela kuSamuel yokucala sahluko 17 verse 31 uthi lokwakushiwo nguDavide bakuva abantu base babikela Sawule wase uyambita. Bakhona abantu futhi ngomthandazo wami ukuthi Nkosi yami ngesikhathi bonke labanye bangakhulumi nangekhuluma ngawe bangalibiti libito lakho kube nebantu labatakutfola bayawukwetfula endzaweni lefanele.
uNkulunkulu akubusise. Amen.